Muli ate ma dituwata susuni manang di Duksino nga mga rade na Christine Borsiray. Rodo hami mabuan ulos ulos na gadyang maun ulos na hapal ulos itoro rabo. Dalat na mangido tutuhata asa siyang iya ma gadyang berita gabi gadyang berita horas bigyon nami tujulan na Rusian hamo. Sosongoni naksita ba akalas ni Rohamuna bigyon nami tujulan ni Aryo. Sosongoni matong dia kapino parmuna siyang iya ma sa tubuan anak ma mula tubuan boro akabon nomor 2 tujuan ni Aryo. Dono nami masong na dokon yung pama asa pinatikujur man na dito bitopian tu siya mo na mga laka lain namin tu si madapotan persaulian butima beka mo ma musik namin. Duksino nga mga rade ma pangamay Opus Salomo Siray Boro Sidor. Duksino nga pangamay Opus Salomo